Koe matapā palataisi. Sani mo wiki ai matapau palataisi, ai matapau palataisi. Au talai he kau mesi ani tio ku fotua ke au mahiki, ki he o tumutu Pasifiki. Tulo kau sani mo wiki ai matapau palataisi, ai matapau palataisi. Au talai he kau mesi ani tio ku fotua ke au mahiki. Ile o tumutu Pasifiki. Oi matapā palataisi. Oi seuke. Hei kai tio whalawa lau amoto no whakawawau. Kana peheko tala laku ko ni pete wea to no oku kai ato au tae hata tau. Taka pau ku hasola ta tu ke te ape finge tu tung talau. O ma mata tono hipu kine tu mau ai fono wa no ngahi lanu. Tala atu futo atu. Mo ni lau atu nage fisi mo atu. Tau eva hono mama ilo me masani ai. Ngao mai ka atanga kite fino ko langi e matapā palataisi. O ni lau ata hine sune ni. O ku si e gurea ki ai. Ka aku am atu hono whakaafofa. Mohono masani koe matapā palataisi. O tahai ni ai poinisia i te ni oe o tukaweina. I te ni oe o tukaweina. Ua si teu pēna tura waulahi o whakateunga. Waulahi talumei mua. O tahai ni ai poinisia i te ni oe o tukaweina. I te ni oe o tukaweina. Ua si teu pēna tura waulahi o whakateunga. Waulahi talumei mua. Koe matapā palataisi. O hotere potare fusie mo malai mo kapuna ko folahi te unga funua. O kutari tari ha kau fula puna hipa mo ha kau funua tua. Ko na ka oringi mai mai funua. Ko i foki erito mai mo fisi mo. Te hangi ha vai ko toi vai mo ape. Pau ni tene uma puna ki olunga. O mama i la vale mo tu ape la ve kita ko kaina nga funua. I he mai mo ai kingi buri tua. Ko matapā palataisi. Papaua mai ke tuki mua he kuatanga ne tuku whanua. He kuatanga ne tuku whanua. Oloa hae pea moi ni fofua i se isa e kua tukolua. Mori koe ae ahi moi bunga. Papaua mai ke tuki mua he kuatanga ne tuku whanua. He kuatanga ne tuku whanua. Oloa hae pea moi ni fofua i se isa e kua tukolua. Mori koe ae ahi moi. Koe matapā palataisi. Ona matawai mateng mari o lea fuhi ngahi kakala. O whakamoa ni rea tonga utaka holo pē misi ki ho baba. Iyo, holo pē misi ki ho baba. Ona matawai mateng mari o lea fuhi ngahi kakala. O whakamoa ni rea tonga utaka holo pē misi ki ho baba. Holo pē misi ki ho baba. Koe matapā palataisi. Kokore ke hufanga mua i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu kotoa pe whatapu atu pa meheni. Talangata e teo whai ki tō mama o ka ata e whainga maari e ko ni ke whahoka tuai. E polokalama whikatahataha pe mo e toa te lavulavu. I he kawe inga koe ia kuma whaangau e aki ke tauliliu ki hawa vau e te koloa i ange. I he taim te tāpeko o ato e taitali rei me taitai lotu whiwhia. Ka tiki mo tolu kotoa pe kuma o si lotoni ke tau hoko atu i he polokalama koe ia o e pongpongini. Pea pehe ka tiki mo tolu te mo toki mamata i he polokalama ni a moiange i he atape mo reo ko ato e taitai lotu whiwhia ki a tiki mo tolu. I he taim te tāpe ko loto ke taitai rei. E toa te laulau ki he polokalama i he pongpongini. E toa te maro ta mao e pongpongini. Mau whewheha ke i tongana i he wiki fo o koe ni. I so malo e te mai pongpongini. Mau saipe. Ulai pe uha ngai vai fonua.
Aku kamata ka mo moko. Aku mau sai me pumpuini malo. Koe weekend foki he proklaman ko lo na whakahoko ane afi ai press conference ko ia ai pureanga ai aku na whakahoko i he wiki ko doabe kai ki mo ai kulo tonga lere foki fu conference ko ia i hapai ko ilo bena me ai paremia pe mo ni he kau minister ko ia kabineti i he proklama ko conference assessi wasilana i hapai ka i hene tu ko na ke lava pe ai press conference hoko atu ka ko lo mo ki nga unu ki he konga ko ia o nga issue na o hake i he press conference ko ni pe ko nga ke lava pe o mai pe ko hanga ha o bakai ki ai ki mo ke ta hoko atu ki he ke nga hi ka venga ke i he programa he pongpongin Koe tuka proklama o ku mahu inga ke whahatokanga ki ai i isiu koe ni kau taha o kui ko ATSA o kunau whakalere ko ia ai check in ni pia moe hangi ko tu uta tu koe ki tonga ko ngā kunau whahoka ngā ue ko ia i malai wapuna koe business i ko taha ene ngahi business koe private sector ko ia i tonga kunau whahoka ngā ue ko ni ka koe Kako sia pena e whehu ia foki ai tuunga kui ai kautaha koe ni i he mahino ka te au i he whakamatala koe ko mahe pureanga ma ngai whehu i koe o ave koe kakato eni i he ahatolu noa ko sune tau ni koe kakato ia ai alea pau na e whakahoko e he kautaha koe ni i he tau mahalo e wanoa pe honga full ko osi koe ni kakato eni nau contract koe ia pea I hene tuu ko ia koe osi pe ia nau kontreki a manaki ke osi ki a tolu noa ka na e whakakau e pure anga I he nau whaha oku nau loto ke toi ki I a whakalolo atu ai kontreki ko ni a ka ngahi mahina ki September ka e lava ke whai ai una ui ko transition ke lava ke whakafoki mai ai ngā ue ko ia o whakahoko pe ia he ko te mahala ko malai wapuna pe I he poate pe kone malai wapuna ke nau whahoko ai ngā aue koea kai transition mai ai kau ngā aue ki ai ka I he mahino koea te au ane a whi nai whakaha he kau whai ngongo ki he pureanga o loto pe ai kai ke tari he te asang na loto pe na doke na ospe atol noa koea o mahena ni. Koe tu ngā rewa ia o kuwai toai ai whehui ka koe I hau wakai. Ka pau kai ke te hoko atu ADSA I malai wapuna ko harewa ai mea hoko I he whewholau aki I hene tuu ko ia I ho mau ki ai tuante. Malo pito solo pe hu kolbe kufanga whatapu. Kufanga malo molau maari ke pungpungini. Oi. Ke ke kai whanua. Mea panga fuk solo na whenga mai mi hapai ni af. Eu ato bulu que eu lava uma press conference a honi a falaite que não morou uma press conference falaite que top não é que eu fiz para mim para tal mais o que faz press conference weekend que faz o carro para o covar para o eu não tô imagino da o coisa né faz press conference e a NAF a que né uma informação lá hala eu fiz para mim que muito ano que eu cavo até aqui que nem eu teu target pe o ki o he tako te kau pe mo ka tamanga o ia he ba media para mim he politiki que nem eu o fe target pe ai fehu I ko ni ko fe ma ho inga te ko no toto o hake to fi he ni e kau fai o ngongo ai mau inga ko ni ke pe ka tali ka puri anga ke tu ma pe ina tali wa mai de mo menit ko ni ko anga ni exio ke te au e fateri pe puri anga ia me kapneti ko ha ina fa kau pa tal do fitu he minister ko wa ana e portfolio ko ni ko ha tu mo ke na tau ka be mai ke uhinga ke ka ke na te fa ngau e ke kau ta ko ni o si na kontraki
nga te ma ta o ni wano ina o fa tungia bea e tawa taina pe puri anga ko ha e na fonga te na fi ma o fai a heku osi expire in our contract aya ko hoko atu mon fa osi mon fa ngata ko i monite ko fi isi ke he sa ko fe ko no fanu ko fa ngon to wa ke ku ia ina halao ko mau e di esa hanga ko ma una to ko na so ko ma fa to ko na tap i lo tonga na fa ko ai patomia ko ni he ko kau fo ke ni nga mea na fai ai siofi nga pulang ki mo ai la fa ko fa to ko na tap o mai i malava puna ka ye taula da to ki wafu mahino pe wafu e pa ko pa mbege ta te la ki ai na fu oxin la na fai ke te o fai to ko na tap la mo o tu ko te na konte ko ni na oxin hanga ton ka ke ta glau ta ke ka siot ko ki ni I to ko la o unawi I tori o kau ki na tolu me ni ma o ku te ia ke fa hua te fai to kon tapu pe mo ni hifo I mo fai to kon tapu o na o mai mo pe ni ne ha pe o ki to ko fa ka ko ne bra na fa ka ko le le pe ia na to e ministra sai pe mo fa ko ia e ko le mia pe mo ni kapiti he no ta ne ke fa la ka tu mo ki lave ki ha wesia e tu uma ko no fai ko ne tige tu ke fanongo o hake fai ngongo e ke ko ni kana fam ki e ke kana ke ku kawat ke press conference ko ni ani afi ngo na ula ke ne ke ilo ya no checking mail hala be ha ka ke ilo ha nga kana ngo ya ko point ni he ni ko ka to nga ka ta vaka ko me tu apure anga e huma I mala ba puna fu motu pe ko ba ngo ka ta ngo fitu ya e huma ya pe ko mala ba puna ha pai pe ko mala ba puna e wa pe ko mala ba puna o niwa e mala ba ka to he control at mi fitu ta ta pe ko poni ko o to kanga ki ai ko ba puna ko to ape o laiseni ke ne to I tongani ke huma ki tongani o kuiai anga conditions mo nga fi ma u ya ko pa ke ne ula fa ka to e pe to huma o ha o he foi poini o kuwa o wai ai va o civil aviation ia o control ia me potunga o nga la lai wai o mafai me na to ki la sen o puna hange ko ni ko tau tala no ko ni foki ni fa fatongia o fa hoko ni mala wa puna o anda mai foki he administrar ke he ai ko ai administrar na business e pulianga o ai ko poate ko mala wa puna o administrar ke he ai ko administrar ni ua ko pa ke tau sio mo wakai o dia le mo ministra e ta o te kalpe mo e ministra ko le pa ko I ko la seni o he la o tari o administra e tolu he o we na fe la we ga to pe mo kabineti ki he isi ko ni o ko ministra pe ta o ko administra pe enterprise ko ia pe o to ministra ko he le pa na business ni fala kala ka bulianga o ka be moyai he ko la seni e isi o meyai ko ba ko business pea ko ministra ko ta fa isi o ki ai o ministra ko ni ko ai ki he potunga ke ngawe la ai o malu e civil aviation porque se ia sai ko me ta le maheni e te fa isi o ki ai ko ka kai ko o na I lotonga I lotope o kuna lotonga nga aue e nga hita o ni ne fa falala ina family ki mawa mo I he kautaha ko ni ATS aya o va aya ko ke ma nga aue mo kauta ma nga aue o ke fitu ke he hanga ta minister he mia o alu he minister ke he
o ia ma unga we mo kakai ko ke hana unga we ai he unemployment fo ke kakai ko ni he ke hana unga we ka pau te tau hanga liri wa fo I ka ngata he monite ka to kakai na unga we he ta wa noa te na I kai hana unga we tu ku ke ka pau o si ai ha contract ia ai puranga lo tonga mona tolu pe na hoko he lulu tai tengo na fai for transition go ke fai fetongi me he lulu tai ki he me ka ta waka ki mua ki he lulu tai na liri ko ya na ha u faka ka to be ka nga we o na faka lo faka lele ko me o ga ki asimai e si o ga ki ai e tamini na ton ge asimai o ku loto fe mani ko to a ka nga we lo to nga e 80 esa ke na to higitanga mai pe o ha ki he malumalu poate malapuna pego na o malumalu e kauta palu aviation pego na o malumalu e kauta lulu tai airline e ko tu fo ke kai minia o ia nga kauta ha me tua o sia na expression of interest na to le kauta bakapuna e ko na to ki fakatala tala lulu tai fo kauta ki heia ko ha wa 80 esa mo kauta de na fakalerea kauta ki pe moia ko ha wa poate ia ko mala puna og na te kauta ki pe na to ke tau lava fakatala ke kai ke fe paki he kai fe paki ayanga a fakahoko ko ni kai o na fai ku tau to foki ke para problema uruaki sai te wate ki fadata ko ni sona ko tu ko isi mauina ko fe hui uruaki ke fakale ko ne lulu tai e purana ne to osi ani ko purana fa fisi ani na to osi atu ko ni na la mahina ko ko na ia fe paki he ma fai conflict of interest ke fe paki anga ko o fai tu ni ka ma fai mo no te fito I fatongia o ka ko mi sta ko ki he pero el pare mia ko ki he te ha ko o sea he te ha ko te sea he poate ko retirement porque te ha ko te sea he poate lulutai porque te ha ko o pare mia porque te tu ko mi sa paanga o ui me tu e te ke ui hata me roto na fili he kakai ka ke ui me tu ke whakangongo pe ka te ko o ia e ministai ke tari pe ke pare mia tau pepe na te minister paanga pe pare mia ia malolo tau ai ma pe ke na ne ui me tu pe to nga ke ngata te minister police pe ia sangi ke ni malu na whakailo ia te minister police pe ia te hape o te tanguto sea he lulutai airline te hape o te tanguto sea he poate koe ai tanaki e paanga e kau retirement pensioni te hape o te tanguto sea pe he PSC ka toa pure i kau ngā whapureanga ko mene hako pureanga ne tuko si te hape o e paremia sea he kabineti ke whai tutun he kabineti sisim ko tape e awhanga tuku ta maa huiginima kabineti ko ki higinima ia ke paloti ko ka me pe he kabineti ai ko corrective decision be na tol pe ko wahe tau su ki fatu ta ma ko na hoko I pureang ko si pe ha o tu ia ai ko ko se report tu mai ai ko fe la ve mo le ta to la milion ma ha ta ma ha puna fo pe ta milion pe 1 milion pe fi milion e fo ma pe ta ko ma faina no fo pe he ta ma pe ta ke gongo ko he sio ke he taimini ka pau he ka ke tari e pulang ko ni ke hoko ate 80 esa ka ya he monite o na holomu ka to na to ko me ni hoko e tu hato puna ma ka puna me no ka ngbe ni sio e tu ui e ka te puna ma he nga puna ko ta nga ma ni Sila Australia na wapuna na tawanga maheni ka una puna mai mi fisi na puna wapuna una puna mai mi pango e malava he ka pate e hoko pa malava ki na tu ka do na do ke te hata he fola mai ke fola wat ko we si ala hi ko fehui e hoko
Ko ha uhinga ko rea pehe ai e malama ke nau tuu. Ko ula ki ko insurance. Ia ta e fa ngo te no hake. Ko insurance ko malui. E ko malui o hawakapuna ke puna mai ki tongani. O kupau ke malui ia. Ko malui ana tolu te na kumi malui takita o wakapuna mo kakai o heka i wakapuna. Mo e uta o kuta i wakapuna o malui ia. O malui ke pe e New Zealand ke hafuna ka uta wakapuna kuna puna mai ki heni porque ka ta fisi e a Fiji porque hai mo malu ke pe. Porque condition pe na la sin ke na puna mai o ku malu me e esa. Ka ta ko. O na falala ki ai. O e na ta ke. Te na foi fa le nga we. Te ka ke na fa hu no ia ta ke he ka wakapuna ko hata utoi. Na hu hata hoko i muri. Koe falala e fie mau au pito. Koe ka mea ni ke tō mama. Kua pau ke iai e whairea koe falala. Falala. Koe whairea mahu inga pito ia. He ka pau e kai ke i mau e anu sila me ngai kautaha wakapuna koe i muri ai falala. Kihe ni ihi e haya mai e pureanga lolo tonga. Ke nau whai i whatongia koe ni, he koe whatongia mo o nau tolu. He koe nau wakapuna e he kai toko taha koe ni. O kui kai koe mea ke pure i atu me i tongani. Ke palpalema ko sio ki ai. Hane ka te au o kui ai tō nou whakavesta polo. Ku whanga he kapineti, tapmuk nau tolu i he kapineti. Te ure whakalupua pe. Hane ki a te au o kui ai tō nou whakavesta polo. Pe unau hanga mea a mea gon ko tanot ki ai pe ikai. He na to tonu ke nau hanga la ki cheki e na tolu e mui mai ai taha. He tau nofu na tolu he mui mai ai taha. Ka ukai ki fai tutuni e mui mai ai tonga he mui mai ai me tu apure anga kai. E cheki ma he mui mai ai me tu apure anga ai mui mai ai me tonga pe o kurerei ka toki puna mai. Ko me ko na os minister of civil aviation e solo. Ko ngai ko tala no to ko ilo lahi au pito we hu mai ko puna fisi o puna fa to problema fisi ko motu ko ni na fa tau e area ko e fa hoko ya wa ilo lahi au pito ki me ko tala no to ki ai we tau hanga ko mai ha puna me muri ba ke tau check da tena me ko ni ko tai mana na apply mai ai ko pa ke na o mai ai mo na maluki he fie mau e tonga nia. Koe wakapuna ko tope ka hoko ha whakatu tā maki. Taupe he mate ha taha. Pe tui i ha mea. Pe more ha kato reta. More ha uta. Pe ngangana i uta alo tonga puna wakapuna. Pe whakaheka ai uta hala o mawhahi mea na tongi fōhake fōhifo ia. Watu e whatata. Koe tau ke ia ko tāno tau ki ai. Koe mau katoa ko ia e ke ia he insiwa a kau taha wakapuna koe na he kai toko taha. Wa uke ne mate. Wa pati ki whatonga. Koe whiha i wakapuna in o heka hake pea whakahifu o whikau ke nau nofo o mohe hotere toko puna aho taha. Koe hae uhinga. Koe toko taha ne mate i loto he wakapuna. Heka hake pete le puna wakapuna ko pekia ia. Lahi ngahi isi ube i tongani. Wata ke heka he wakapuna, poke wakai ano tunga mo uilelei. Na mei mate, kukang whatapu, pe whita mai, mea ke cheki apitu moia, na whaere i ano tunga, kukang whatapu, heka wakapuna. O tapu ia, ke whakaheka. Ko hea ne whae ngawe koea, koe ATS-a. Whewhe ka pau o kuhu pe hatahaia, o kore ke hu ta ko me fa hu fa ko fa ta pe ke mahino hu fa fa ta pu ko fa me mole ta pe ta ko to pe a hu e ua pe na hala to ta ne tau a ho ta mai to wi ke ua ta ko hala ne lau tau a ho an ta ko a ho e fa ko e punai pe fe ka hoko ia palo pale malahi fa he lolo tonga e folau pe fe ni pe kia he folau. Kuta wakai ia, ika. Koe unga lau pekia hina kake sivi whakarerei. Neka ke sivi whakarerei, hoko e umea koe ni.
Pe ka ke ngata solo. O ki ai mo te palpare ma ke insiwa ko ka ta wakapuna. Ka pau e ririu whakawaiwawe e ti e sa, hena o si anga maheni e tau kei. Ko ririu ko ke monite pe tau pe hau hakakai fo, uhe kwa ka ngawini ke ai noa ia. Niango pe tena pe lawa whai, iyo, o kehe. Ko e whakahoko e ngawe isi ukehe. Ko mui ki he lao ko isi ukehe moia. Ko ai ko ngawe o sai ko isi ukehe moia. Ko ai ko ngawe o kovi o isi ukehe pe moia. Ko kai ko ke la ma fai ngawe ko ene ton ke ne fai ko isi ukehe moia. Ko mau ko lao e ngawe ko ia ne ton ke ne fai ka de mau e to ta ngawe ko ia ko isi ukehe moia. Ko hu ma ka fai to ko na tapu pe haloi pe ha o mai ke puna ma waka sa pate ko isi ukehe moia ia. Isi ukehe abu ko pau ke ta whakatala he kabineti tolo tonga whakatala au pito aki fo i whakapona takita osi ko ia te ke toki hanga rewa o fai tu ni ke ko mui mai be na o mo piki ai mui mai be ta o ko ka mo me mo to ke mui mai ko ta he ko i loto i wakapuna ko i loto whakalele mala e wakapuna ka ia ko pau ke ia wakapuna e puna mai. He koe ka au ho whakalere ho ngahi ha mala e wakapuna mo ai ha e ka wakapuna e whipuna mai e ka me be ia ai koe kuanga panya e kusio me to o me ngai press conference e koe mana tu ko ni koe e paremia ai koe whaia di riu koe ni i he taimia o e paremia i he tau anoa ko hiri. Te museo pimito ko hake ko hiri akara no hingoa mo i kabineti o taimi ko ia. Ko e ni kon ko toko o buloto he kabineti he taimi ni na kika tahia ia ne ilo ki he tisisi ni ko ne fai i he puri anga ko o aha ko ia tau anoa ko hiri. Ka o ni i me mi pa fale area o buloto he taimi o ga ni ilo ki ai. Ka o ka fu ke ka mai i he me tisisi ni ko ni. Pe o ni to lahi o na itua ka ko na wilo ki ai kaya aya solo ko para ma ko te usio te hoko e malawa ke ka te puna maha wa puna ia ki heni ha me fisi ha me nusila ha me asteria tu gado ka pau he ka na ma fo ia ko falala ko he more e no insiwa na tu na usfaka ka fu na tu hingo ko ATS Kaya ko nga checklist ye ko pau ke fai pa te puna ma ba puna. Ai na fa pa ko mo os wakai ADSA te ko ka ta hange ko ia o hinga ke ka ela pe hingo ke. Ka ko fa tongi ta tau ke ni tonga check in o to mo uta tonga mo ha malu ai vakapuna malu ka passes malu na ko o fakahifo me vakapuna o fakaheka me vakapuna me ga ando ko ki me fa teknikale ko sio ke pa mo pe a pulanga fo ka ku ka nga sio atu me tua me gua makai ko aku oku otonge fa mo tokanga vabe aku to ki me go ki mo he monite ko a han flight to naki sa pate monite na a wat ke monite ko ka va puna mai te ta fe e fok le ke me go ta no ato ki o bau ke tau tokanga tato he como uenia ka kai o i si uenia ke mo a fai to kona tapu he mo ui a ka kai ka pau i si nga i si ka pau i si ko fai to kona tapu o na hu mai he ka ta ko ni pe o ngaringa na loi mai ke ta to sa pate ka pau i si ui ka ta fa mo ko i si ke he ka ta fa mo kabineti ko isi keheia he ka dikti ko ia a me ko ni ke pe ke ta ofi ke ririu ka pe mo mi ko ni ATSA ke huma hata me poate mala wa puna ka pe hua ka pe hata me ka ta lulu tai ka ke la wa he tai ni pe ho pe ka ta me ka ta o na pe na wanga maheni hono fai ka
O pau ke tau lak whakawete mui mai e taha, ne ngai kau taha wakapuna moeanga e nau structure ko e nau tolu moe e nau insurance. Pe e tari he insurance ke diriu e taimini. Pe mei ne te tongi e tau lak sio da toki ai. Kau taha insurance ko toa pe, o ngai kau taha waka muri o tō mai ki he ni. Ke oia te ke lak whakatalatala mai ai. Whakatalatala, he ko fwoi whakapona ia o whaingata. Sai. Hange ka teo o hange hasapa sui o sio ke ufanga ke kabinet ko ni mo papapala ka na to te ko popo ka mo to ka he kai te longo au te tarano ta me ko popo te kai ko popo tapun ho mo tu ufanga ka tapu te tapun he mo tu e hala ia mati ka kai fo noa e safa na pisisi e safa mo fe tu tapi popo bel pa te o ate e fakau kau aku pero mea mo tol pe te mo firi ke mo taria pe kai tari pe ka hoko hanunu a heni o tu ngai wa puna te pehe a hon e firma ke mo frafisi he ke mo fanongo o talat pe yang isi ko ni ko ka isi o mama ai isi ulahi ka hoko ko uhi ko incompetence ta etau ta feuma ai ilo loloto ke fefola o akiva kapuna te ko hunga e tala no pe ko uia ma wa ka io ke ilo loloto ngi te au hen ka ni o sta pasifiki mo ngai la tanga ma wai ma ka kai o kuna imuri to ka tonga no ko tano ko ni nama o si fenga afata ke frata tau ha fa hinga liriupe ke smooth a transition of more ene alu hanga ga tawe ka ke more me fa monite unga o korea tu e hanga ga tawe e pete au pito da ko solution go ki ai ke urea tu me pango o ga e paremia o ku ia fatongia fasias hoko conference hoko me agoni ke time o ku tosi be kabineti tonga tapuni pe ku ia ni una folau ki muri e ianga kwa kai ki ai ka o ko fa amuange ke te fai hasi o whakapave vave pe ko fa amuange ka pa o ke haka fonga farearea una fanongo mai lolo tonga ko mo taimien ke ko tu o mo whakalongolongo ko ke mo lawe ke me koni ke preperenges wa me ka nga tonu ke ni to la ya moto pra mo whakalongolongo ko ko le o whakalongolongo he isiwe ko ni ko me ni ma kakai o fonua whakalufua e we sia henia wa we sia henia eua we sia henia niua we sia henia hapai we sia henia tonga tapu peha te mai no ko kakai henia we hanu atamai ke rea mai o rea ko ni he popo pesetia ke brango ni ka ko isiu ke tai mi pe ka faraite tona sapate monite ngata to ya fa ko ina ko rea to ai he tai mini ke tai mi pe ke mo fetu taki ke paremia ko ia cabinet fa va ko ngai ni sum ala ke telefoni sum talanoa cabinet sum mo talano ke isiu ko ni mo fa pa la ka mo to mo mo tauke mo poto mo tao ka o kai te ke ilo me ko to pe ka ya be me te ilo me ko ke eso o kira me te mini ke isiu ko ni imagino pito ai ufa matala ko ni ke fai o ku lahi me o ku ke imagino i he isiu ko ni ka bau ko uhinga ko he ko me no ko hoko ai o ku kautaha ko ni ko kautaha private ni ko kakai ko ona kautaha ko ni kautaha tonga ko pe mahino bea o ku ai isi wai hono tala noa pe ku toton ke hanga preanga o tamade e fangi business he ta fa ko ya o ku ia fa mo isi ko ni ku ke tala noa ki ai na ke tala noa ki ai o ke loto ke tau tuku aki ma be e preanga ko siko o se ne mahina fa ni e preanga ko ni ko ha tono no ha preanga te ke ha preanga ha ko ha tono no ha preanga ko fatongi e preanga hoko ke na fixe u palpare ma ke ya
ka hoko atu pe ai vilo ko ai mea ka kokusio ni ka pau ko ke loto ATSA ia ke whakalo ke nau whalolo ke September na lot pe na to ke ange na contract i a te whita ua noa ka koe ke pehe direction ni kusio ke pureanga pe ai hangarewa issue ko ni insurance mo mea ke tala noa ki ai ka ke te puna maha wakapuna o whalifia pureanga ke whai mo ange contract i ATSA ke te taue fiha ko ngā ka lava ke hoko te whepuna aki ko ngā wesia whanua. Ka kuseo whake doate te whakita. Na toa COVID na Afrika doa wapuna na kai ke mate ka kai whanua. Na mo i peka kai he tuke he peka kai na whemau ai whakapureanga na ate wakapuna awa na doa ki whare mahaki o mai ki murini. Ka na toa COVID na whepuna aki ko ngā whupalpare malahi whakia. Ka na kai ke koe ko hafu mea na pe mate ai taha ko doa peka tae aha wakapuna puna atu ki tongana. Ka kuseo pe na ngā ue aki ai umea koe ni ke ne hanga whairifia i aki ai pure anga kune malui he whatongia pure anga ko no malui ai kakai kotoa pe i whanua ke make sure kunau malo pe hanga rewa he isiu peheni ko ta e whi alatu hawakapuna he kai toa ta hawakapuna he ko tui ka pae tāpuni malai wakapuna hawi ke ua ta toa ta hawakapuna kai whai a rea kai fotu e kau taha ai mo insio mo mea mau pe toki lere e laka ngeia hano whairifia i hapure anga e hakau taha ko hinga pe isiu e tu he kai tō maha wapuna pongpongi. O koe isiu lahi a o hoko i he tawhaaki ko ia. O koe ki te don ke hanga e hawhainga mea o hoko koe fret ki hapure anga o nau malui. Ai koloa ai kakai, ai moui ai kakai, ai mea kotoa pe o koe whatongia ai pure anga ke whai. Ka kaha kau taha o tauhanga o whai hawhainga mea ke teke ke hanga e kau taha ko ia o fret ai pure anga ko hinga pe e ta toa ta wapuna. Pako sio ko look back ki he time na tāpuni ai a porta i he COVID na kai ke mate kakai pe he ko afu palpare mala na ki alo pe wakatahi me koloa whawhanga ki kakai pe mo sio ki tawhaaki ko ia e ngā he ko mahu inga i hau ia i kure anga o ku nau whai nau tu ni i he mea ku nau tui ki ai e ngā he consequences ko nau tōne nau whahanga i moia ka hala nau tu ni te nau whawhisi peko hange ko mego na hoko preanko osi resign ka ha preanga fo hoko at peka tono e mea o kunau direction ki ai pe elele ke fonua ka koe ki suatawia o tonu ke acceptable ke hanga e hawhainga kaudaha o frete preanga ke whai mo ange nau laiseni na ta etoa tawa puna ki tonga e solo ko lawe pe ke mego ni ke lawe ke o mon be me papapla angoni ke be ke ona o te tau tuku aki e pure anga ko hiri e solo ko whapapala e pitu kumoi ke moni ko ia ko hatokota ko public figure pe ko hata o politiki ko tangata ngā wha politikale solo o koe ka whakaanga e te miko tau tala noi ka nau tolu tala no mai ka tala no ka o kulau be he politiki ko whakamasila ata mai ka pau ko tala noa ko o que protective tala noa mo me ko que tala noa o ka tu hi foi a prianga ko me papa pala pe ko prangoisi pa ben ga de ia ka que tu la bo que fa ngo fu tala noa ka ta pe ko talia o me que tala mai pa pa de he ma pe he ma na tu ko to tonu a ko ta ko to pe ka kai ke le ia ki hono taki fa politikale ta elava o ta ofiata ka tali o tolo te fingi ki mama o te fa afi pe he ka tali ho me ko ya ko no ko ki ai ko via e solo que i si ko ni hange ko o ke lave ko ha faka hange hani ha faka mana e pure anga lolo ai ka ta iki esa ke ui ka pau e ka ki falo lo na ula seni pete na pete na mkagi na honto te whahuma ha wakapuna. Mana tu fuku lo tonga tu he taimini o kai mo contracti ai pure anga mo ATSA. O ia? O ke ai pe fuku pa mo la o ia mo ngahi tu uni. Ai wakapuna kautaha wakapuna whakataha o mai ke ATSA ke mui ke ATSA. O kai ke tatau wakapuna ko tope. Ai ke tau mahinoi.
pau ko ka FEC ke pe e ke pe mo e ni silaia e ke pe ke quantas e te apa ko e Hawaii ka to mo yen e ke pe ke ai fonga mo me una o tau tira mo yen mo immigration me ma una ke tau sio pero immigration ia ku pau ke ka ia mo te fu sapa aputo ko e tau irifian ki me ko tau toi hene ai o fefeka hu mai kona itisa osieni nga palo pare mai mama ni la pe ku ai a training makihina na ko fu na do ke na ulava fai fu nga hawe ko ni e ka kai to la o ki tonga ni ko kai tonga be kuna os fo mena to fu hala te ta ulava o puke hata o hu mai ko tau toi pe a mo hata o ai ke alu at ko tau toi os ai pom os fa pa na balapuna o se ngai pom os fa hu he uta o pai vakapuna mate mama ai ko tala no ko ni ke te o hu ma ba por anga ko ni ne hu mai ko mai na pen ma ni ma peon ke te au e o si o fa poto aku ko tangata politikaria o fi mau ke tau ilo muy mai ako taha fa ki pa tau toksio ke muy mai ko kuitongani kapag ka gete mai garea o que ngam ali pa fano pe mo ihe press release o fai a press conference menga hilea una fai fare area pe ko fe mo fe na me una o una ngak fe dia ko tui o mau tui ko me re tai o mau tui ko me ani vai ta ta pe me prang fa fisi ta ta me prang no ngak tui ko me ko se ko ki tana ke ai ke langa penie ki fakau ne te ton ge na nga ke me ko ni o ko tui saia pe au ilo I fakapapau e ke tui mo ilo mo me ke e wo kapau te ke sio foki ke ngai press conference no fai ko re abu no nga no tui mau tui ko tui ko te tui ki hamea ko ke te na ke te yai ka te tui ki ai I fa matala a hai ko hia sei ko tala mai hai ko tala mai nga u me kon tufi mai ko o mai ke fa ki sisin ko ni ko tufi mai me hai mo hai o tufi mai o fa ki sisin na kabineti ko tufi me hai mo hai ko re na fa am na fa mai o ko ilo I fakapapau na aku iai pena tala noa kia hai pena usio he insio ko kauta ko ia pakapuna ko ia okpehe pe usio ke tau ke a mea ko hai ma fetomi ko e ne tiga ke uri pe hu hata ko hata toi pe ka fai to ko na tapu lo tong ne to nga mala pakapuna ko ngai kilo fakapapau o ko tiga ke fanongo ki ai ko fe unga a hia sei a fanongo tala noa te ko lahi taha na pachet ka pati tau ha minister u fanga fatapu o ka ke iro e fatongia ne fai o hui ma CEO mo ka tau ke po tunga ke hau o tangu te tafaki o hu fanga fatapu o tala no mai ko hia seia o mai ki he o puakia te minister I fale area o mai ke te ringa puakia o fatu tama ki me ko ia fatu tama ne fai foge na time ben puli ana ki moa ko ko filia ka minister o hu mai e ma ka minister tau ke ki foi ele ko mai minister ne ke ma u ka hu mai tama ore o tama o ke ne ilo ki ka fatu tama ke fonua ko beta ke grave ke so ki fo transition ko ni o fuave ko behen ka pau na e hu mai puli ango ni o fatau wakapuna lah kwa wahabuleana fit ya fatau patau kamata lewa ke tau puna alulu tai kinusira Australia Hawaii mofefua sai ko kau ya atongani ke tahonga tapuni ha humai ha fai roto mai kau taha wakapuna imuri he ko hata wakapuna folau wahabuleana he tau sutope, ko me tau fai, o tau sutope ki muri.
pe suto mai ho tau kakai ki he ko poni ko na tonge unga ko be ko fuabe to tonge na finga be contract ko e di sa tang ke mau tu ko ta hoi se ko he ko fili ni fai novema ko decision ko ni ke fuabe ya pe ku ta fa poto ke tau pe da do e hangenia ko foi ai ko ni fa lo ko poate ne fai puri a ne to osi ta fo ka po fai fu fa lo ta utaha ka hidu ko ke tu ia lao ko mana masi na fa ba be ien o ta 5 decision na ko ni to be mai na fa ba fi fa dia fe ke na ke no atu ke osi au pito ta be ti sema fa lo na to ki ti sema to ko ate ta be ko fe ko sune ai que sune wano ta pe na to si ha foto tu fo ha foto tu fo we fai pura na hoko mai na fa u ka to condition fo fa we lao a meni a regulation ke fit in we fa ka elele mai ka kai fonua ke ni hanga ta puni ha fai loto mai ha ka ta pa puna me mu ta fa ia pa ta hanga to fa training mo ha ka kai time go ni pois va ta ko ni ko hai pe loto ki ai ka po loto ki ha ki lulu tai ha ka hai ave ki na to ta ko ni training mai ako ina to ke ha mai ko ke ta ha to ta ewa una ta os mate te ki me ko un loto ke fai ka pa te mu te ma o buranga ya ko ina he ko tu he ka yo ki pe ya ai pe ko ina ka pa fu ai fa ka no tamba io te ke fa fisico io ki api ko patata ka usafa ka kai ko fiu ita fel mau ingai ke mo me mai ka to ye fe ka kai ko stotong e na nga tikite nga ka ta ka puna ka to ko ni ko fiu yen ki otte ki press conference laula million na ya o wofi ki he panga ko stotong ia me ta ka ko mai wa ki wa ko mamata to fo ospuka ta unia ko ngala hita fo ostotong os no foi como full million na ia e ngai ka ta ko ni pe la ia ke ko e fea ke ko ngai na to la to ke ta sio ke muy mai ta pa ta to sio ke muy mai tongan o tri sio no sio ke lo sio ke ata fala big picture sio lo e ke ko ni pe ko hai tin to ngu ie a fa iro e ha me muri iha ta tokanga a pure anga lo tonga ke ikai lava puna mai ai vaka me muri kona o sta tong tikite ke ko feri ko pa anga me fere ta puni ka tonga tikite ko ni iha tu fai hala oha kabineti ko poinia ko pa anga me fe ia ne o e frafisi ni ko ya ka no anga frafisi ka mo safa ka kai ko ke fu ko ke ho tatau e me fa ka ai ne to tong ke la fa kai ie ko me na unga to ke o fai ha ho mueka e kabineti ke cheki ka to ko fiha ai paanga o stotong i nga ti ko ba e na totong ke na to ma he tan toton ka ta hanga na to o ta ofi ak e ka ke ta fenga ak lere mo poto hono negotiate lere mo ale e fa lere e fonga lere ke more a transition ke more o fete mo pete pe fa tu ita ke ni mo ka business mo ka mantu ko timing mau inga ke ka wa ka kai mau inga na wa mo al ka pau te mo ai fo me ko ni o hoko ai ha pa o mo hanga tuifo ala fa la ka fo no ko ni o tau te holmo ita to ki mo lo tonga o mo pesete te au te timing o ki fo la ka pe ta patu ke ko nga pe si o solo aku foi ko te mahino ai isiwa ko ni ko nga ko na ku lava o mai ho anga ho makai ki ai pe mo nga palparema ku ke kau e hoko ka pa he kai ke lava o whakakato ai area ko ni mo ATS hange ko na tala no ke ka matana e ku whanau he press conference na lota breanga ke na hoko atu peki September ka fai transition ka ku ka kitari he hang pe o ka kitari ku ke fai be foge area ka hang pe he ka kitari he ATS ka ku ka ke ko habe ai tu me ko hokot ki ai ta to ki sio pe he ne awat ki ai wi ka au venga ha ko contract ATS o se monite a torno ai
ai ka tu si te lewa ku te tau si o ai pe ko hai mea o ku hoko ke ai ko isiu pe ia ku fai se o ke ai pe ku waina e treke ai isiu ko nio o fu hange ka leiti e area ke au ke tau ke fai ngā area ka ke to e pe a honi a pompong sa pate mo monite ke whakakato ai hawhai ngā mea ko ngā ke lawa o hoko atu ngahi area ko isiu hono ua heni ko loto ke o atu ke te koe ke ngā ke lawa o whakatara noa ki ai. Koe tuunga kona e koe lipoti koe o sapa tol whanoa. Ai a whokina o hake moia i he press conference. Ai a koe o koe ngai konga whokia hangena e mea kepa e tokon paremia. Ngai konga hari poti o ku hange o ku nai whahata tokanga i hano whakalere hange koe ngai mea na tamate ku o si lau mahi nai a koe mea koe na kei tonu ke tamate ka aku asi hari poti na te kai na kei ngā ue whainga mea koe iao o hange koe whamatala i toan paremia nai me mea e nai whamawa wahe i nau ai a ka na kei tonu ke mawa ma ngahi mea pehe o hoko ai ai palaparema koe ni o exideni ai pakapuna bene ang koe pā mo exideni ngahi wakapuna hoko pe ma mani he taimi kotoa kuna ui pe mea ni ko exideni ka koe taimi koko ku o ku tau pehe ai koe palaparema whakateknikare koe ki lawa taha solova he taimi hoko ai whainga ta akpuna wakapuna he ea ka koe whehui whaka uku whehui mau pe koe whe taimi e laine koe te tau pehe ai na e matu aki ta e tokanga ai kina tona na whalere wakapuna o kuhinga ne palaparema pe koe whatongia kau pailate na nau tae tokanga i he mea koe ia hoko ai palaparema o koku whehui pe au kia i he ngahi ripoti pe he nik tau lawa ako malo pe na ke kia mo ue more na ke pae wakapuna ko fe laine o tau laine i ai koe incident koe ni hoko koe mea whawhokwha koe ke pure i e tau tolu mo taimi ko tau tae tokanga i hange ko ngai mea asi ripoti matamata i hange na ia i tae tokanga i hanu whale o whewhi ho wakai ke na ke osi wakai ke ripoti ko ni e tuate koe mea mahuinga ni e solo ke tau wakai ke ai kau ni ripoti mahuinga ke ua tukunoa ke pi maui ke tukunoa ke mau ke whahanga au whamatoa ke ai a kabineti te mo kakai whanua te whakakau pe kakai whanua hunga ho tau whanua ni tau sitseni. Ke lao ya pe kakai ke whahe kabineti patape hata sitseni e whanua ke ni whahe ngā ui ko ia mo tu waki olunga o tokoni mo pe ko ni hanga brisi. Pe ko la ka whakaha pe ko haa whainga mea pe ko toi tangi he tui pe ko toi tangi whane area patape. Ko ho tau whanua pa ko ho tau whatongia kātoa ho tau awhinima ke tau kau kabineti pe ko e peke o ki whakamahino ai ta whako ia na mauhala ni ke pehe ko nau tolu ko kabineti pa na whai tutun ta tau whalangolongo ta tau ke pehe punu e ko ni ke pehe punu e mama ke pehe ko poini ko utarano he ni solo ku mahu inga ki he ke tau sio ki me ko tono no mo talanga ta ki la le whai e me ko ni i purango na tu osi le ka na muy ki ai he ko hui ko e to e foki pe ke me kon ko tano ki ai kono fa ma fai o ha puna ta mo fe uma ke alu o control me administrar ko ngai ngau la lahi ai ko tamai ne to ngai mai ka fa fo ke CEO pe a mo tare kita ko o civil aviation o piloto pe ai ka ko pa ke fa no ai mo tamai ko ya o CEO mo tare kita ki he ministrar. Pe pal pare ma fo lu tai ko ministra ko ni ne to iloto pe boate ai ko 17 ni ci kon fatu tama ki mene ko pe pa ki na ula ve ki ai ne iloto pe boate ko ni lu tai me mi pa e tam ta ne control ma a sivi ko pe fe uma motau pa ne certificate ke ma mo ha le re mo fa fo mo beautiful ke puna tama ta pe Pal problema non tai o ki he. Pati mo fata mai foi me kon to nga formato to ki ka polisi pe be ki e pure nga foi transition kon go ta no. Ka transition ma huinga.
Na lava que a press conference ania. A lava pinato que foi a transition. Ka point ko ta no heni pe. Foki pe pure anga yo vakai ko haina CEO he taimi ko ia. Aina hoko accident ko ni wano wa tolu. Ko mi fehu mahu inga. Ko mau palpale mai. Ko palpale mai ko CEO totonu ko tamo ko lope ti hei muli. Ne ke CEO ia ka nei tongan pe taimi ko ia. Ko to ta ke ko civil aviation ni to ta sabe ko te ure ake hani mo start kamata pe va to ta ne o mai minister ore o CEO pa te mo fa to mai ka si fra ofa CEO ia ko ni ta pe ko ia va he pe ia ka malo pe a algo eva ka fai nga we ko ai ko to ta pe ia fai le wa he to ta kita civil aviation nga we ana pente fai nga we CEO ke tariu ke minister o ha ko ya ai ore to ta ko to ta hindi ko ni ai ko tari kita pa ko tu o me beta ni fa ke ne fa matala mo olika do o aloi ai me ne ho ko ye he na ni ilo pe yo ta fe uma al va ka ke puna ko no fa tongia ke ni check map o report ka ko tu ne pressure me olunga hono fica ke fai hala e tu ko o hoka por problema ko ni ai o na ke na civil area vaca pe ko me le una hoko ne fai tu pe ta hine ta tau ko ta le kita pe to CEO ai ko ga ko nga ko por tunga ko ni pe ai ko ta le kita ka ni fai ha me ne ko ta le kita ko po ke ta le CEO o CEO e sai ni nga me ko topi ko ia e sai ni ka ko mi sa me olunga ko tui o na tonki we ka no ia i rango fa le me ko ni he na ke malai we tam ko mi sa ne civil engineering ki structure engineering pa mo nga we ala pure anga mo langa mo afu no malai we tam ko ke he ia ta no ni he makapuna me isi ke he ia ai na ko ta hide ko ni ki ai qualify a pito vinolia kia qualify a pito ia ko point ko ta no angi ke tausio o ha he reporti ai mio i puria nga hi de khote ni ka ke tohi nga me ni ka ma hange pe ko panga ko an ko ni tu ko ki ko he ka covid ke ka ha receipt ya ba tali totong ne fai he foi tai we foi ta foi fa au ha rekoti ka ha rekoti ke fa puriki ka la ko vagapuna civile ni alu uai hon ta ui pe ta tu fai ngofua ke mahino hange pe me ko lokpuka o ku tohi ai foi ho mo miniti mo ne fa huai oha me foi konga pe ko tani o puna muy be ia mo ngai me te tonge fe tonge ke mau ia ko o vale au ia he mau mahino le ka te na loi ngai me ko na fai i loto he hoko mau he toto ne ta ba ko expire fo me go ya he ka fi mau ke puna pe ko pai late tapu ke fa longo he ko o ke pure mu e kai po ke tala e ko ai po ke tala he ka mole ha mo e hi fa ki ke te ko he ko o ke ha no fa u di me anele ka ke tu i ha me anele o mate hata ko po ke algo nga popula o la tongani ko ha un more mo uia ko ha uinga he ko me alele ko ke hanga control na o ga license ke fa udia pe ko tu e to ta ko ta to kama sai ko va puna ko me ta tauke ko pai late ko mo pai late ko na u ko to na pure i ke to ni hoko ka te me ko papa pe mai puna no sai pe talave ke CEO mo ka go ka i he ka te puna te mau e lao e mate hata pe te mate sai ko me ko ne hoko na force pe na puna ko uhi ko para ma ko e baka ko hanu e ka kai presa me ka kai puna mau e lao ha report ko ni ne faka au di rikima ai he tui ko aku ok doton ke fa ngau fa matwa ko fe hia o ave o nga o fa ilo hia pe fa o nga popula
e au tau hi popula ko fe hia o fa longo I fo pe e point ma inga e ki besi ko point ko he ni ka pa te tau tuku noa I pe me ko ni e kei palo pare ma pe fe fola ko ka pune fa lo tonua ku to tonu ke me mai brango ni o seti ha fo benchmark tu unga te tau aloa ki te tau fola wa o ai noa ia I he palo pare mai ka kai mo mo ia ka kai e fonua na to ngo me wa na ta no ha to na si he ka mo o ha me na fa ta fa na te mi e da kita me ke ta me ke ke le a pe na lo to na to ke na mati ke solo que até o que eu tinha falado aqui que ele pode mais o hanga cava com ele o tipo de mal o me ainda ele que o hinga que até falado aqui que vai beber que aqui falado aqui que tem lá o que falado aqui que agora se o para poto he tai mingi me con hoko ko ni ko tu mal de ta hiki me ka venga ko ia ko nga ka ta ki foki mai mo ki he nga we ko fai he society tōkawa I tonga I wawau. Ko hinga ko tōk wakai ke ta taimi osika ko ta ki hau mo ka whai whehu I ai ke I update o ngau ko ia. Ka ta whehu ngā he ahoni he ngau ko ni kui ai ngau e ofa pa mo e tōkawa ke ki update mai mo e tūnga kui ai ko ia ai society tōkawa pe he whoki ki he kulupu ngau e ofa ko Pakai he fo grai e kulupu ngai ofa mo fenga aki ki vama ko ngai ke taki foki mai mo ke ka venga ka taki minute honful pe tani ma pe o se ta programa komponi ko vivia bit ba ko mon be o se taimi ko mala to de ma ki minute ni honful pa o se de ko ko mo mo le tan ko te ko mate mo me ngau ofa ko no fai que mea ko fie ma vivir a kakai I tongan whakalu fua. Ko ta no ben ke whaka iri fia. A mea ko fie mau ai masiwa ai tono no whakapaanga. A kakai ai ma tolko do no tono ko ya tai mesia. E mea ko e bagu. Whae fo tutu ai kolopu ko ni ke kole ha whenga ngatu mo tuadi pa mo kakai to olahi. E ngahi ngai kau taha tōkawa mo kau taha ngōua mo kau taha kumitokoni ko ngai kau taha ni ko ngai kau taha pureanga kore he kabinet ngafo ngai kore ke si tokoni anga tina tu no ngai whanga tai ai solo ko hanga poki atpege ki meha pe lawa ke si le mai ke o kui pe ko mo ui he offer foundation Ego o si le sisita pe, o no le sisita ana o asipelanga no fika, ko e tahaua tahauno. Aia ko mo ui he o foundation o ku toa mu aia, ke tokoni hangatonu mo kore tokoni ki he ngahi tapa ke e kore tokoni ki he ngahi tapa o ku tokanga I he sia se sisu Christ ka mano ngaha ki muini, o ku naulawa ke na ufafunga, kore tokoni ki he pure anga, dengan tonga, ko le tokoni ke kauta tōkawa ko le tokoni hanga kauta halanga ba fa kauta business pe I tongani pe ki nusira Australia mo Amerika mo fa tu pe elava ke tokoni ko ngai koloa ko ya hanga toni pe ki ngai family mo ngai fitu ko firma ke tokoni ke yo anda fa ta na fa ko le tokoni ko firma we nia me ngai family a firma o fangi laptop tolmo futu que ngai kore mai ko na fana o na wa ko TTI ko me si fa fonua ko fon fitu mo ya ko ya laptop que na nga pe na fa kore ai ka ta ko ni ame ko la o kore ki he ka ta ai ka ta pe o foundation pe mo na nga we ofa pe to kon ki ka ai laptop ko ni pa ma laptop e fa fola ma laptop to lunima Oni o mai ko ya e huru atu ewa ngai family ko na kore. Pa ma ko kore ko yo termino ni wa ngai tu ka ni mo e ai tata. Ya le mo ngai family na firma una esfate fo solo ma kore. I he tango ne fai ai ko ni ai talanga fa fondua.
e fa uma ka pu fa wa na kore me wa pa na ma kore ai ne fi ma wa e toileti pa la ni fa ua ki na fa mi ko uno ke toileti ponu pe fa fa da pe ka blahi ai ka fe ma mi viri ta hai o kwa nge tu pu fa fu wa wa u fe ma ke ka ta no pe pe na ma kore me na fale ne ka ma na me ni ka ma te tango po hi wa tu en toa na pare mia langa mo ngai fala langa ele ko baba fale la langa ba luan tapi ko wa ta do la langa to no ke langa ko wa bini mulaba e purango po to endoa purango ne to osi an ko ta to hu hala fu fale ta hala ya me ta ka ko ne fa ko le ke purango lo to ma pe lava o aya fu fale ta on ti firma viviri apito ka toina fa osi a ko mai pa pare he ke na hablaba neto to kon le en grupo ya ko ni ko hakole ki ha ka tahalanga po ni ke na ma to kon o fa o hoko ko tu he ba a ke fa hoko nga ga me ka kai e me fare e tolu nima ko fare ki nga masiwa ango pe ne tal be priango ni ne tal be ya e tempo ne fare tal fo fo no e muy at motuani e ki to premia le akoya smalo ki baba ne te ko le pe ta ta ne tal fo hu ke kapneti o star ke kapneti ne fo mai premia le ko ne tal be kapneti a ripote a ko ni ko tali na me ko ni fo ha ko pa fi ala ai tu pe pe ai ka ta ko ta pe ya kai mi la va finga ki funga o to kon mo nga me ke o a be hala pre an o fe ma vivir he kakai ne to ta he ni matu na ni ko fa mata ko kulu to la langa no ko me te foi mille pe tu na fa la langa aya to koni ko le to koni ke fu he ka ta ni a mi o fa he ka to mille ko a mi a mi ke ka o na to ko una pe mo ta pe o firma to koni o ni mi ma ta ni mo firma to koni ta mo to ngata pun po fa tu pe o hinga pe glave ki mo he offer foundation na ni una firma e o pe na firma o ko le ka kai mo ni ko ni pe na fa ma ni ke mo pe ko ta pe le ko ko mo ngai fa ko family e mo family le mo na to ai fa ka ko ni ngai laptop ko o mai mi america na fa puna mai ke to kon ga na to ba ta ke ke o fa to nga ke off mo ai na fa ki il ma to ga ma no sei si il ma to ga ba ki ta wala putu fa to no fi pe ki e ke o hinga pe ko hinga ke to pe solo ko poini na ko fa la he na mai family e ko di a ko pe na mai laptop ko na mai me fi ta ko fi ma o ni o te masiwa i ba mo to ta pun ko e po fe o grava a to ko ni ai ko ta no pe solo hanga te ko grupo ni alo ai laptop ko wa no ki ewa ke ha ko laptop e to ni ma ki baba ke abi ki ai pa mo ngai laptop ke pe e hawa mo yang ako winga pe ke to koni fa na ko mo nga firma viviri pe o la breva è solo che toccava che society toccava solo ku lere i matan o ku kapau de fatto nga solo a Facebook o che si o che nga Facebook ko nga ta ko hili atu ta ko ta ko si ne ke si o ta po ka to o pe ko ha ni nga o to kawa i o lunga tai mini me ka ngo solo o ke si o una veke mo ma fana ke fai baba ka to e imagino que te mando o ku na veke he una si o mai wa amana ke le o ku ma to ko do o ka ke to tamu tu ta hi baba ai o manatu la ngowe o to ko to o feto ko ni a ya fa ho wa tu o tu pe ka ta no pe mi he no ga na to ko ni o me nga o e ta ki baba ki to ko ni ki no fa ba ve nga nga o ko ni o fa ho ko i
ya os popo pese te au kia ya to kon paremia pa pe ke paremia me ho minister kon tauton ko tina ton po ke minister mo nga kole ka to ko o kamata ni nga unu ya mo nga fitu fa panga me wa fa panga mai me nga fitu mi mori ya fa fia na fe popo akmo to ko mai ke falo to la ke di kon osi ma ta ke pe ko te a pe ti se ma ko ni ko si lava to e kai uange ni mano ono to kava mo kava lolo to e o spa e tu ga go ke ono ma fana o ta ke ko ni e ka ni mangea ke ta ni ma fe ta ni ma e ma vi lava pe e ka ko ta mano he ta o fulu ko tu fo bo e lava be mo e si o ko ke tu fa panga nga family ta iwa ba mo tonga ta mo e wo to atu solo to atu si o te ta ni ma mi hen o te tonu ko ngai family ta te si half a million na ya o no foi hen to pante ko ni saving pe a ta se ta ho furu o si million na pe ki o lunga o ka pau de maulele pe hoko lele pe mo po te hu ko ni ai to ko ni ai pare mia mo to ni pare mia mo cabinet ko ni ke foka fa ngo fua ai no pese te tolu ya malu be he ka tolu la langa fi la hina tuke o si mau ngai kulupu o si mau pa mo ka tolu ma we ya mau ka to ka wa ai te na malu be na to ne pe pare mia e ka mata mi wa ba e ko fa ka fo tu mai wa ba pe ka mata mia ka hanga ki fo mo tolo ka ki si ngai vai fo no ka mata he ka ba ya mo fa le la langa pa ko ti ku ya e o ma fana pe ko fa tu meri pe ko amana lele pe fa ka ibilahi ki he ka to ka wa mo ka ta mo no ke ka phalo ti lele mo ma ti ke pe ka phalo ti ko ke ko si so sai phalo fua a ba u ngo to ka wa ke pe ki na to ka una ngau fa to ngau ni ma ke ni ma he ma mo mata e fito dia ki o phalo to la i ka ka wa so ko nga ko te taimi ka ko nga pe ki ripoti ma fana ko atu to uho uange fa mo ui ngo sai kama koi ya fi ka kai koi unga ko o fa matala i time ko do be mo tala no mi baba o ku ke ngai fe ma o vivili e ka kai a fata da ke to le tipom a ponu e ho fa da bu ke finga ke a to le palangi mo ngai me pe ko fa ka ke time lahi ko tau ko to be o ku oange e fale area e pa anga tolu kilo a pe la si ha ke ai e ki henga hi va henga ko to be ta be ka pa ko ta ha ku hanga he va henga e tolu i wa o langa mana ka pa ta mano ke to le te langa ha o te le te ho fulu ke na o fulu he va henga ko to foi tolu no ai ko sta e fa ku ulava o liliu hakakai e toko te auanoa i henga hi va henga ka oskon atu ngahi tolu kilo ke wahenga tolu i wawao pe mana i wahenga henga i fetu i tonga o ke tala noa pe tam lahi ko ta pe mo i tala noa pe fe ma vivili fa ofa i he futu unga fa ofa i he no molo ke nga ke hiki i hake ki olunga ko me ko ki he ngahi tokoni koni o ku fai e he ki ngai wa he nga o ku ke bivilia ngai fie ma he tamani futu fe ngai koloia e ko ku si ko fa ki wa o fa da ka pa ko le ma tu ko ngai api ko na wa ngai he taimi ko he ku ke no foi o ku malo o ku to si hi fa api i he ngai api ko ya la he o ka kai ki mori o ko ke te futu fe ngai wa he ka ku ka ke lahi ai fe ma vivili hange ko ke hanga we fai ki ai i hinga i pa nga fa va hinga to ke ka pa o ku ta mo pa nga ko ke ave ka fa nga we ke he fa lu ku fu pe ko ke la vai ave ke ave fa foi tu ki nga family ko ku fe ta fa ki ko ya e be so ko di prepares ki la ve ke me ko ni ka ko ke fe u ka ko de be te o de ota le matu fa ta ko no ke le ma ya ki le matu ba de be ko fa ta be ke matu o le matu fi ma o fa de la nga yono
Ko in kakato ko to nga mu ko lo. He lo tonga he ono ko ya o unu mai ko ka to la langa le ma to te ni la he ono. Ai ko ta ben ko ma to ni ma. Ai ko nga me fa kere ko ni ma. Ai ko para ni ne fa ko tan ko po to en to. Ko nga para ni nga au ko ni ne o si ai pe we mo hono fongo ke la va fa panga. Pe ke ile mai pe sa. Me tata ko nga to le ti. Ni la está con todo lo que te ni te la ha fa la nga e tu pa to e per i lo to pe pala ni mo no pa anga se ko toilet con ko a toilet con ko ki ngai api ki toilet pala ni ko ne hu mai be na na o sa le toilet e fa ngi auto mata pu no e prango fa fisi con ko toilet ne wa to lu ki ha pai e huma branco ni a fo o ni ai o watolu ha pa e huma branco ni o fa os mai a toileti ke lava fangia sai ko toilet fa ku ta fe o ngia o ko foi toko ni tau ba kai dia ke hala pe wa o ma tu na no kabineti ai foi toko wa e pura na to osi ko fe ka na ke foi mo ave ha me ki wa o ko toilet ka to wa fa fe ma ta fe tu Valungea, ne mato tu kuifu ki valungea falu kufua. Ke hala pe, te poinia, sa. Ke fe pa anga tolu kilu, po ala ka ina te fa kilu, so. Aya ko fanongo na fa ki na tore ngawe atanuhala pe mototongi anga folau ki o ki muri kumpanga. O gulanga hala kita, fo so kita, fa ho pe. Ka ai ko anga fa ka taki a ko ia ki fa mole ki he ka mo ki ko si ki halango we ai to ki huma branco ni o skole o ka to ki tan ka to u halango we pat no fika na to tangi fa mone ka la phalo ti ka to ave e ia ave nya e peleri wa no o stadi he kabineti pa bere nga we ko ia e le ka ko ki fe unga ia ka ke ku kanwa ko fe pa nga to kilu ta ko me ne ho ko ia ne fa mo le ki he ngai me ia ko anga fa ka kwa ai ki te pile ke ngai kala ka wa tonga ke no te pile mo sia fa bofa ko anga fa ka kwa to ta ko ia ka ko para ma o butangi mai ka ia me ne vivili ke haisini e family mo u e family hange ko ngai api o ka ke lava ia una ke firma a to kon na no fo anga mo me ko ka e pure pe a fa fare area o a ko ia o fe me e mo aki ai te mo ke ai firma o ka kai pe o kia ha ne hinga ke an ka gini no te ai pe e ki e fai pe e ka kai e me ko ne loto ke fai ka tan fo ki ko ia ne tu fa ke na kolo takta ma ko pa nga ton kilu ba ke kolo pa te dia o sa kolo ia mo ko miti o kolo ko in foki e tau tolu hiri ne riri uia ina e whawhongo e ko hiri mai pe ki ai tohi mai ko pa te ko ata ko ai la pa he ti ke fai tohi mai ko te hala ko e tu fa o tolu kilo ka ko e uia ne tu fa o atu ngai kolo ka ke ko ki la pe ke ki prepenese ta pa ko solo ka ko me pango o pe ki dei matua ka oku fai ngata ia ai kakai he ko paanga ko ni ko paanga o mai o te mai he se sisi price mai kau mano nga aki muni foi fare e ni manoa ke ave ka ngai family no fotokola ai buone fai he taimo po i to entoa ne pare mia ai ta pe ko pa foi family no foi family e tolu ki fare ta langa ai foi fare ne winga bege pe ne vela no fare holo he afao tai va no taha porque ia waka pero fe pe ai sake o ata ko ke kore me ne holo fare a fa ai sake ke toto ke la no ke langa ke alge mo family pero ata ai kai pe ke ma han silina ni langa no fare sai e langa ia programa ko ni ai o hinga ki ai ka ko ai ka ta ko mo uhe ofa bo ka ta tu fo no matonga me America ke na tu fa ta ke fai ai a finga ati ko ni ke to ni a fa hinga firma vivi o ke la ba e pule nga fai pa na tu ha ko kum ha fingi ha me fi tu ke
ke lava tokoni mai fonua fa ko ko bava o pe ka mo toma tapu o kuinga pe solo ka ngai po mo on ka e pure pe fa ka fofon fa le area o a ko ya ka pe ko toma tapu ro sio o sia no mi ta milion nei he foi te mi on o si te tonga lava fu mi ala ko bava on de mi fanga ta ia ta holonga na foi tu tak mai ka vai para ofa op ta puta ngai mo ki ko le ta para ofa mo vai ho leva ka ke ko unga ko akuia ne to to fu unga ai pa na ko ke fai ke ko me pe fai te ni ko ke tu vai me le ma tu aki ai e fu tanke ka ne fa tu takat ke ko ta ke pure ko tamate a fina la vai na fu lorio o lere o fetu ko vai ke ngai api ka ko to fu ke fu uha la ia e weekend ka ngai te na ki hawa to ka te tu al ki wa ai fia ka te si o ngai ke ha na fi ma vi ki ai o fa nga ki ko tala no fa lu fu be fa ga weekend ngai fi ma vi ko no mo fa tala no ke i ha fa nga wa hinga pe ko nga pe he ko ai be ke pau ko nga ke fa non ka kai na ku na ko lisia ko na motor ngai fi ma vi lis follow ai ka ko si nga we ngai wa hinga he pa wa hinga update na tolu ko asia mo vi ko api ta ha fe ta ko to pe api e wangea ku nga ku hintu ko ki ahoni o ke tolo le mo fai a saber fa muy ga be ki no o ska ka ma saber ko ne ko yu fi hanga watu a me a he tai minka ai ha fu programa ke hiria fu me mi wa he weekend ko os ma po mai to be ma ko lo ua he tai min os ma opo mai ne i ka be fai ha me ai ki ai okay so far ko lo ta pe ko wa down ko be ko ne ya fu ko lo ya fi ko be mo ka to na wa ai wa ki fare ki family tu ko ngani ki wa ta no pe ai programa ko ni solo u ta no en ki wa fa fu pe o tu ya u te ki ai pe solo ke fa nga unu eta ko tu pe ko ta mo po to ntoa ka hale ko ne ya fu o se ai fa le la nga mo fa le hu fa pe italau o fa la leu pe mo masila mea ko tu pe ko ai wa no o wen te ta ne nima ke no ape tu fa ta pe afia o ma te no o ki fe te fa le la nga e tu o ku ke la vai ka pa ko ki fa le la nga tolu ko stu ha kolo o ku ke la vai ke na sif ke na nga o ko lo na sif ha ke fina ma to ko le na to me fia ke fia au na to lo to nga na o fa na ka hu mai ku ko le na to ko nga ke na o va be u fa ko ni to nga tu to bia ki fare ta fare la ngoni ko fare ko ne hu fare ko wa una mata pure ko o fatuta na wa un ko no tali ko funga e pare mia a ko ya ai ta la ti ta no bin ta la ni ya fu ko ta no to ko fare ko ya pe ai ta mo fo e le ai nga we ka fi fine ya na la he a ho e fi fa au na don ki api ha fa no le na po wa os be valu alfa na huma ka fai ka wa tonga ai mai ai ne uhinga pege ke lava pe hoko ka ko ki foi ne tau mo lo ka to ha matang mo fa pa hola me ngai family o na no ko ki fale ta fe uma ko ke malo ya vili hola me ngai fale pe ni hoko pe ya ko senta ke hoko ha fa sa ko ta lau fe mo we tina ko pe ki fa ta e ulare na po hako fa na u sio ne uhinga ke fa le la nga ai ne lava ba ta no ki fa pe ua ya mate fo po to ndoi pe ki ai ko ta to ni vale pe amo le matua tape ai ne uhinga pe he lo loto palani ke lava o mo uye ka kai pe langa fo ke fangi fare langa pe he kore ke hanga hi api o loto ki ai pe ma ki ngofua ke na fe nga we ake pe ne ke uhinga ke pe ka po ya family na fa nga na fa ka afe ko na me ha na fa ta fa pule nga fa ki ai na uhinga he presente el hivan también na do ase to ya ko to ka kai ko no wata o presente valu ai ka ma ka kai fini ma mo uhe la nga pe mo nga o be api
a tongan whakalu fuai. E tamu ta veteki ai, u hiwa ua wawau ia. Pese te hiwa ua wawau, koe la alanga, mo ngā ue pe na whae I api. Ono whaingata koe ke tau sifi, solo ke ai, koe tau pe, ka pau e lue maa where toa mo mataika ki rei mātua. Te e tu se he lue lo, o mamate hono vai o nai e ne whakolosi ki hao la alanga. Mantu koe na whangi la alanga, e ki pēa toki moa, he la ia pete, tu maa la alanga, pa te mtau na weri po uri na to. Ko ui foku ke kai ke fulo mahino ki tonga tapu, ai foi tunga ko ia ko wa o mu hapai o que fanga ta ke tau tano ko me ko ko fi ma do fu solo ko pa te fa tonga ko le ma to ma ko wa ku pra la ngai ta fa ai wa ni la pe mi ap to ta pe to ko wa to ko fa wa to ko no wa to ko mo fulu trata alo ta to ko wa to ko to mo fulu ka una manak ma pe na no fa ki foi ku o fa mo fuwa pa e fu fangata e fi ma be che la solo si e fare la ngai o no che ma tu ha ko fu kolo la pa ko ta solo se che to ka kai to ta ha fe fangea a to ka kai ko ma tu ta ha fe fangea pe te ta o ku la I fu ki mai solo ki de ma tu to ko la fu me memori pa ko la ta ko ma to ka e ta mi mo mo ni pension que faut que mai moi qui ok o que vole ma to pe ko ta no a va la motane ko hala fu ko nei ya ko mot ko panga mot ko te fis faut na gai ki va ka ke ko ngape ki la ve ko ki ai so mo fa mo pe ko po la he ki pura na ko ni ko isi ko na ta no gai ane na 80 esa ko isi preperenges pe na dalave ki ai pe ko tuina o atu au aianga e ku faka kau mo me na malava hoko mo na me ko tatana ke ka o ka je winga o ka je popo ka na tu I ka ko popo pe ko atu e foi faka ko ni na to konia teria na wesia ai pura na lo tonga iha me ai hoko o no pe na o ka je be o ko ka popo ka na to I ka ngala na fai na to ai be ki la fa o te ke pe mo ngai me ko o hake o he whakaukau ngai me hoko I na pura ko si mo lo tonga ni o no pe ke le fa fu ka kai ke no te toka nga ke ona fa tongia me na fa mai ka kai fo ko no nga beso ko pa malo te mo mari malo pito eto malo te pamalo I he lava koe proklama I he ahoni ku tatoki hoko atu I he whangamare koe wiki ka hau fok te ui tonga nai I he ai te ui ai he wiki tolu toki kumpepe malo he neti mi wawa ki ngā ke lava o lere ake proklama sabe ko siya ko starting hen ki hau ku to olo pe koe ai ko ta fala ta o TCC e lava pe o malo he neti koe kaku malo apito kata toki sio he wiki kau he hoko atu e programa o fatu e tuate yo fatu pa malo atu e kainga I he lava koe ke mo kau mai I he programa koe pea mo e tuate lavlavu I he pongpongin koe taimi hoko koe ia ai fitu ai fiafi taimi anu silani ko tau program pa o si ke wikini ko e fatpono fo o pe mo e ki minister ona po Paula Piven Piukala I he taimi valu ko atonga ka ko fitu ia no silani e ai fiafia pa fiat modol ke modo ki me mai ki ai I he taimi fitu ko no silani ki he program ko ia pe mo e ki minister fa malo atu ki e doate pe fo ke take ama no sponsor da program ko ni ke hoko atu programa ko ia whahoko atu I he meme pongpongi apito I he wiki ko toa pe pa mo mea tau toki whilongo aki ai fiafi.